አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ በቃ ገለቴ ቀነኒ ኩማ የሮ ሰደደሜ ደደቤ ኦርጋን ትራክ ይረኩፌ ጀዴ ዲገቱ ፊ አርጌ ጅራ ቀነኒ ሳን ነምኒ ሰን አርጌሞ አቺ በከሰኒት ደቀሞ ቀብጢ ሰን ኦዱ አርታርገቹፍ ደምቱሞ ነምኒ ቶኮ መሰናካንኒ ሲትታኒቲ harkuman gadi kufiftee si kufitu qananii saaf fudhatamuuf xiqqoo si rakkisaa ture gaafa hoteelaa ba'ullee akkasin kufifne of eeggadhu naan jechaa ture 1,500 yeroo baay'ee wal dhidhiibuu jira 1,500 1,500 irratti wal dhidhiibuu jira 800 irratti wal dhidhiibuu jira maaliif laayinii jalqabaa kana qabachuudhaaf isaafillee deemu waan hundumaafu isheen amma oduun guyyaa sanan tokkoffaa banamittiin sun lammaffama baati gaafa san haa ta'u malee garuu amma namni qananii san akkasaa jedhu malee namni kana hojjedhe san argeefi gaafa hoteelaa ba'ullee akkasin kuffifne jedhee jira wanni inni jedhe sunin raawwate kanatti fudhachuu dadhabeetin isa bichaadhaa miti gaafa biyyatti deebi'ullee xaqilaa ministeeriin dura Mallas Zeenaayiin gaafa ni biyyatti deebi'u dhaabbatanii dhufanii nasimatanii gaafa nasimatanii jagnaa yorqaal jagnaa innasal gaafa biraatti deebitee immoo akka biyya keenyaaf warqii fiddeetti ninkaa jedheetiin bakka baay'ee na wonna jedheetiin na deeggaraa ጊዜ አላት የመሮጫ የመውለጃ ጊዜዋን እንኳን አጣለች ገለቴ ከ2010 ጀምሮ በፍርድ ቤት ስትንከራተት ሌላ እንኳን የፍቅር ጓደኛ ይዛ ልጅ እንኳን ለመውለድ ያጣችበት ጊዜ ነው እኔ እንዳየሁትኝ በቅርበትም ስለማቅ ነበር ፕሮግራምም ነበራት ከ2010 በኋላ ልጅ የመውለድ ሐሳብ ነበራት እኔ የሚያሳዝነኝ ንብረት አይደለም የገለቴ ቢያንስ አንድ ፍሬ እንኳን ሳይኖራት ይሄ ሁሉ አመት ሀገሯን ወክላ ተወዳድራ ዛሬ ያለችበት ሁኔታ ለኔ በጣም አሞኛል